खुलमजरी ISTV की पाव मयंग ताबिरी बा पुनमकपो तरामन ओक्सरी हजि फावगी मरुवेबा पावसिंगदा से सांग सुना पाइदबा बेकरी सिंग ILP गे स्टूडेंट विंग ना थिंगिनबगी थबक चथरगनि हाइरि अमसुंग आफास पालौथोपगी माटांगदा कांग्रेस अमदि BJP अनिना अमना अमदा थंगिनदुना लेनरे पावसिंग संदोन पिजरी इम्फाल लेरिबा तोंगान तोंगान बा असापोट साफम बेकरी सिंगदा इनर लाइन परमिट सिस्टम की स्टूडेंट विंग ngasi चचुना यंगसनबदा मवंग मरिन तारमदबा अमदि असापोट साफम सिंग मोलंबा कया थेंगनख्रे स्टूडेंट विंग के कांगबु अदुना थांगमैबन हिजम देवा लेकाइदा लेबा पायल बोजिया बेकरी थांगमैबन नुपा मरुपता लेबा BK स्टोर एंड शक्ति बेकरी थांगमैबन पोलेम लेकाइदा लेबा पायल बेकरी कंजाबिदा लेबा करंटी बेकरी बहुपरादा लेबा शक्ति बेकरी मेलोन BS सुपर संजू बेकरी डेब बुजिया सोमपा बेकरी अमदी इमा बेकरी हारिबा बेकरी सिंग असिदा चतुना यंगसिन की अजापो सालमलिबा मियो सिंग अजुसु का हेना मोलंबा थेंगनखी बेकरी सलाइरिबा मियो सिंगना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लाइसेंस पाइरम दबा अमदी लेबर डिपार्टमेंट न पीबा लाइसेंस सही खुदिंगी रिन्यू तोरम दबा बेकरी तोइबा मियो सिंगना लाइरिबा भारागी युम के मसक फावबा खंगलम दबा थेंगनखी मतम हेलबा असापोट कया पैसिंदुना लेरमबदगी स्टूडेंट विंग के कांगबुना फागलबा मतुंगदा मई थादुन मांगहनख्रे स्टूडेंट विंग के कन्वेनर अंगमबना लमदमसिदा बेकरी तोइबा मियो सिंग नियम सुमा तौरिबा हाइबदु सरकार के मरि लेनबा सिंगना अतुबा मतमदा यंगसिनगदबनी भारा सालिबा सिंगनसु नन लोकल सिंगना बेकरी तौरिबा सिंग असि चेक तौगदबनी पुथोलिबा सापो सिंग असि टेस्ट तौनबा मतंगबा सानबा खुसु खुलाई फूड टेस्टिंग डिपार्टमेंटना थंगदबनी जे सांग सुना पाइदबा बेकरी सिंग थिंगिनबगी थबक सथरगनि हाइखी मखोई की डॉक्यूमेंट सिंग ID कार्ड मखोई की आइडेंटिटी जे फजन नियम चेक तौबिरका मखोई थंबियो अतुगा मखोई की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पीबा लाइसेंस मधु पाहिनबगी अकनबा याथंगमा पीबियो अदुगा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सु हाइरिबा मियोय खुदिंगमता मखोई से अचापो साबदा मखोई की मसामो जे हेल्थ से फिट होय हाइबगी हेल्थ कार्ड अमा पाइद्रगनि मसे अचापो सानबिगन मरमदि ख्वाइदगी मोटबा फिरोन सेचनबा देंबदा हंगोयबा खुदिंग सांगबा दि मखुद मसम मना येंबदा नुंगाइतबा या मोटबा मियोय सिंगदो मसादो मेडिकली फिट होयबा वजबा खंगदो मयाम अचापो साबसि मंगोदगी लौनगन लाइना अमा नाब मी मन अचापो साबो तागदि मी चाम ने चानी यंतता मसी कम्युनिकेबल डिजीज संदोरपा याय मरमदन मसी हेल्थ कार्ड सुतो बमसंगी मरमदना अथु मतम द हेल्थ डिपार्टमेंट की मखादा लेबा मणिपुर की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हौजिक बोललिबा हौजिक चाना थकबी आइटम याम छारिसि मसिदा अकन मेम चंबियो मणिपुरदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लिसिंग मसामा पंयांखै के निपा लौथोकपगी माटांगदा इरोम सनु सामिलाना सही तरागा मरिरोम सला हेंदुना संगसिंदुना लाक्बे लोइनना लमदम असिगी मियामसु तमथिरबा एक असि लौथोकनबा होनबदा मखल कयागी खोंजंग संगसिंदुना सलामिलाबु सौगतली एक असि लौथोकनबगी माटांगदा कांग्रेस MP थांगसो बाइटे अमदी BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट उनदुना वारी सानुरबदा अमना अमदा मराल थंगजिनबा वाफम सिंह फोंदोनरक्ले हिरमसिदा रिपोर्ट अमा ISTV न्यूज का अखनन उन्नब अदुदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के MP थांगसो बाइटेना मणिपुर के आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर सेक्ट 1958 से लौथोननबा सरमिलाना चही 13 रोम चरा हेंदुना लाकली एक असि लौथोननबा सेंटर द UPA सरकार लेब मतमदा कमीशन फाउब सेमदुना लेक्रे जीवन रेडी कमीशन मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट के याद लेरिब मियाम दगी रिपोर्ट लौबदा एक असि चिंगद चनब पामबसु रिपोर्ट अदुदा याउदब नते हाइब वाफम फोंदोकी रेडी कमीशन मादो एरा खराने Wanda armed forces special power action day pada phawra security yamana aduga kambu kharana nationally soiba hoi lambi hoina ji kharana masi aspasi amde hai na mari motion se dei aduna madu ki opinion cha class hoina masi phawa masina computerized hosi itam अदुबु हंदक पांगथोकिबा MP इलेक्शन ममांगदा BJP ना एकसी लौथोंननबो होटनगनी हाइना वासकेबदु हौजिक सरकार लेरबनिना थबकोइना पांगथोकपिरो हाइकी सेंटर द BJP ना लुचिंगबा NDA सरकार लेरे अमरोमदा स्टेट सरकार नसु सरमिलाना चरा हेनबा होरकम मतमदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंगमदी अतै मिनिस्टर सिंग सतुना वारी कयारक सनखरे सेंटर दसु तकनब कया लेख्रे सेंटर ना याद्रबसु सरमिलागी पुंसी कननबो होनबदा असेंबली सेगमेंट तरेतगी एकसी चनहंदना लाकली मसी ट्रायल ओइननी अदुबु UG ग्रुप याउना मणिपुरदा मिहाद मिपुन सेल खाइबा किडनैप तौबन चिंग थबक कया
chatabana ekasi lokthong na bo hona bada chauna apan boiri lamdam asida santi leirabadi sungsoi soidana tamthiraba Armed Forces Special Powers Act 1958 asi mathanta chacha kigani haiba wapam MP thangso baitena phongdoki BJP na dito governments na matam do dai koi so na lu to pani haiba ma moi na haiba ni na matam khani ekse moi do to da ni man na well and good luwa karama ma na lo to tra kari lo to ra ko na hang ba ya ba ta re ma do ki stage ta la Nakalamoromda Hana Union Minister Orambadana Tana Hogje Hogje BJP Manipur Pradesh ki President Oribati Ai Saubna Apaspa se inhuman oi haibasi malemna yarabo waphamni BJP na ekasi lokthong na bo hotnagani haibudu chume hogjiksu stand tawri adubu Congress Party na BJP na sarkar pairabani na loktho haibasi di langani Lok Sabha mikhalda BJP na MP yamna kaduna sarkar lere luribadi ekasi lokthong na bo honabada Lok Sabha amadi Rajya Sabha da leriba MP singna 2/3 majority oiraba matamda oithokane Rajya Sabha da Congress Party na MP masing yamna leri BJP di minority oiri haibu wapam thamke BJP na sarkar semba numit humpuni romda ngairi banina kudung chadba mayam su lei haibu wapam thamke hauzik Manipur sarkar na kendra taretagi ekasi chanandana leri matau asigumna ekasi pura lokthok pangamdrabasu MLA humpumakna miyamgi interest ta ekasi chanandana naba honabiu masida sarmila gi punsi kanma ngamgani masi atai state kharadasu chanabani haibu wapam ti ai chawuna phongdoki Manipur Sarkar na kendra taresidagi Armed Forces Special Power lokthokpa ngamde lokthok 3 chana handabagi wani Armed Forces Special Power ero kendra taresida enforce tokundre like Nagaland like Mizoram Arunachal adu di why not kendra humpumakta kabiri MLA sin khandabiraga shamila se kannabagi namakta district area se humpumakta ki lokthok pio chana handre adordi like Mizoram dona adordi ekoi Manipur praja punamakta kendra humpumakki represent togiriba MLA sin se khandabiraga kanai ISTV Paugidamak and Ranjana Madina Roibam Phillips Infal Child Right and Child Protection gi matang da nomagi oiba school management committee singi workshop ama lamjama sangyan da pangthokre Manipur Commission for Protection of Child Rights sinduna pangthokpa workshop hogdopagi tharamda MLA Nandakumar amadi commission gi chairperson A Nabasandra school singi management committee gi member kaya su sarup yakhi MLA Nandakumar na sarkar gi school singi phibam phasalaktriba asi school management ki thaudangda asoiba kaya leibadagi oiba yai Guardian sing nasu sarkar ge school sing da mai onsin ba wali haiki Manipur dal lagbe education government school sing kano to de chatra litre kan to de private na or kanwani masi te ko to gre khot gre hai banu chingba mayam lai se management phat ba de school le da management means akoi gi committee se koi public na semba committee ne guardian sing yawa committee ne ek thau ji yawa sing jo angang sing de guardian sing adu leiribe sing je akoi gi leibe school government school management committee khalai maduna sinba se akoi gi kari haine guardian sing je mathwa yog do Manipur da inner line permit system sana halu haina iboyama sumangila sanglen da ngasi sumangila gi lilarui singna wakami pham chathakre Manipur State Sumangila Council na sinna chatakiba wakami from aduda council gi maru aba miyoi singsu sarup yakhi August ki tang kunga mapanda pangthoka doriba freedom fighter haipau zadonang laikidaba sahi marfu humdo ispropugi tharum ge mangwani na ngasi kaisam pat laiba haipau zadonang pakta sangai pro kabui khud laiba student care hostel gi mahiru singna lamtu sengdokre August ki tang kunga mapanda pangthoka doriba tharamasi mapung fan biyo haina haipau zadonang statue park and development committee gi secretary R Chandra Hongmaina appeal tawrakle British na tan klongduna Kayuma namang ka thongdil ka maku phasi tawdra kemni madugumba athowa asiboi khoina Manipur gi India jo oina akhoina ningsimbom thoi Senior Citizen for Society Manipur ke President Oramba Ningthaujam Binoy Morang Assembly Constituency Saptegi Executive Member Morang Tem Nilamani Amadi Member Konjengbam Ibotobina Laikidabada Senior Citizen for Society Morang Assembly Constituency Saptena Awawa Phongdorakle Hauzik Pagi Maratana break amatang lawzari break matung da taramna oksari
BJP Yuba Morsa Manipur Pradesh Amadi District Health Society Konthauzam Mandal Anina Puna Sindana Taranipan Suba Atobo Singing Singta Haina Free Medical Camp among Asi Kumbong Primary Health Center the Pang Tokre Game Masida Mio Sanga Henbana Ana Layangi Kudong Sabalona Ki National Health Mission Gi Mobile Van Yauna Chatakiba Lena Layamugi Camp Aduda BJP Manipur Pradesh Ki Vice President Zaideb Yuba Morsa के President और मालेस अमदी BJP की अतोपा कर्मी सिंह Medical Officer Insas Imphal West Dr. Razo Imphal West के CMO Dr. Bimola Kumari Yauna Dr. Kayana Sarupyaki लेम हिदालांग थक सिंगसु यंथोकी Yuba Morsa की President और मालेस ना मियाम की दमा खल्लगा मेडिकल कैम्प असी पांगथोपने हाइकी Dr. Bimola Kumari na nongzu tha lakpada isingdagi thohan ba laina kaya amadi ahal oiba kaya da thohan ba laina singdagi ngakthok na ba medical camp asi pangthokpani haike na no siam na kanna ta banina du madudagi thorpa koi lok lai ho to ba di kano diarrhea dysentery any type of fever koi detection to ba di koi malaria hoigera di hoigera di blood test to ultrasound to facility arai ba kai koi level da adum pi bane Samuro mayada nambul turel kaibidigi mafam kayada miyam na awaba mayok na riba asigi yenglaga nambol kendegi MLA na mi nektuna amadi wa amadi u yauna falong na singba putok tuna toren torban siamjin na ba honaki hairi Yure mamda leiba power substation asi matam gasuna ba mong da sangba sagan na bagi dama ngasi ayupung tretigi nungtil gepung ani makai fawba substation asi na kuan mamfam singda may pikidre Masina maram oiduna iroi semba kumalampa kaisampat amadi kangla substation na kuan mafam singda may phangna khidre mafam kayada miyam na may phangdabagi awaba mayok nakhi amaromda yorembam power substation gi transmission division number 1 gi manager hizam mani muktana phongdorakpada tangai fadana miyam gi dama khalaga thabak asi paikat pani hayeng jun gi tang kunga talok tasu ayuk ki pung tare gi numi yong matung fawa yorembam power substation na kuan mafam singda may phangloi Adum oinamak official singna yamna kanna khonaduna yariba makai miyamda mai phangana ba khonagani khudong sadab asigidamak waro bidana ba miyamda appeal torakle koi state ki yuramam substation dagi Imphal pirambasi yuramong modernization renovation and modernization gi thabak thuna lusina bai damakta koi power grid yuramam substation dagi yuramam state ki substation di bypass tawraga Imphal supply pina bani koi na thabak kan hona jari basi hai koi thabak si loibaga koi Imphal whole all Imphal area koi mai disturb tawri basi thuna shutdown hanaba koi kan hona jari Satkiba tangta taret ki nongtil pung anirom taba matamda kuyatong pukri asawad irak naduna leramba saitarom surba thaunazam bhakta kobanupa macha ama kuyatong polem lekai de leiba chongtham hemantagi masanupa saitarom surba chongtham mantusna Asoy angam yaudana kankre haina Rising Knowledge Club kuyatong Imphal na thadorokpa terol amana khangalakle Heritage Conventa Class 3 khalta tamliba masa fawa iroiba haitriba mantusna baktabu kankibagi damak Rising Knowledge Club na thagatpa phongdorakle Geopolitics of Climate Change and South Asia Discourse on Care and Cartographic Anxieties Haibe Hiramda Center for the Study of Mid-West and Central Asia gi Director su Oriba Punjab University gi Political Science के Professor Sanjay Chaturvedi na akan number lecture pibagi tharam ama Modern College ta pangthokre tharam atuda college asi ke Principal Dr. K Biren Political Science ki Head of Department ki Dr. R Horam Amadi Mairu Singh Sarup yaki Dr. R Horam na society asida aying asa ke film ahong makaya lakliba asigi maram Mairu Singh da khangan ba tharam asi pangthokpani haiki Climatical change asina koi human existence da Hingliba Quiki Unsi Sida Yamna, the Kaiba Purkadaba. Many problems are there. Now I'm saying that terrorism is less important than global warming up. Because there will be a time where if we keep on going like this, there will be a time where we do not have a good place to live in it. Loshilakpada Marueva Paul Singh Amukana. J Sang Sunapai Daba Bakery Singh ILP student wing na Tingjin Bagi Tabak Sataragani Hairi. Amasung Alpas Palau Topagi Matangda Congress Amadi BJP Anina Amana Amada Tangjinduna Lady. Ozzy Fabaki Oina ISTV na Pitaba Pau Matangash the Loizare Ayan ba Anova Pau single Wenana Nayaki Matunda Amukana Tangbigani.